Ansi bangso Arejal Pathan Pahimpan Judi Riglo. Choropar peklo ke thomang deng men si chengik po la si chichini lobon pinsoma lo solo na tum done pine da ko charju khade ho Alisa Ingtipik labang ke long igi suring koi da holata amen kateram ben suring koi long ikpo engke nut do tholang hiniang deng emang ke la ke pinsoma lo solo nar tum dala kalang no mote lake Rustom Terang lage sui thong kep anong e long ikpo engke ke cheng si anong e bang ke la komalo lo pinsoma lo solo arloso to potenele rat tumlong sinil da cetonun po gulmika tok bipi lage suri phokke banong esin nong longik tan po lancol lope lasi third anong eketong la ke Alisa Ingtipi lasi Alisa Ingtipi nang li nahok le to same bang serak non ladak lasi lake ilitum kaching hon local MSC mate ilitum youth dak local MSC akai juni Alisa third Alisa Ingtipi lasi nang li bang serangon dak certificate lapen Alisa nalina hok le to same bang serangon lasi hini anong e lake Rustom Terang lasi nang lina hok le do setame dawaino lasi lakso nong e pajiri bangke ilitum kaching hona EM sir surjorong par balang li alari ding pensi suri thongkep lo alang lige kelong lasi non lasi ke chengsi anong e kelong lake golmika tok bipi lake ilitum kaching hona CM sir ari deng pensi tipo lasi lake suri phokep anong e lasi $50,000 only.
to curulo sir la anakang sampean nang tu dun pot apen curulo ning laning napa thepot la se kadobe phanda CM sir phana Richard Devsana kadobe ta thurpet pen anu tinta Richard Devsana ili tu thurpak pen ato dolang sir ato la si non la so amai